جاءنا أحد الطلاب عندنا في ذلك الوقت اسمه جمال هالولي من كفاية. Xhemal është? هالولي. Xhemal Hallulli. ف Na erdhi njëri thot për studentëve që kishim student që kishte emrin Xhemal. Xhemal, hoj, të përshëndesim. Të doli emrin në televizor. قال يا أستاذ في بنت تزوجت قبل سنة وأصابها شلل ليلة الزواج والآن في الفراش لها سنة نريدك تذهب تقرأ عليها. I thot hoj Xhemal, se hoxha ky Xhemal tani man khutbe diku në kavaj, është hoxhi ka thonë. I thot o profesor kemi gocë, thot që natën e martesës është paralizuar, ka i vite paralizuar. Pra atë natë që është ka hyrë nuse në shtëpi, është paralizuar. طبعا في ذلك الوقت كانوا يطردوه من المسجد لأنه كان يضع مثلا يده هنا ويقول آمين يرفع صوته بآمين. Xhemali atëherë i vete durët në gjoks, lujte durët, kënojta amin me zot lart, edhe pleqte nxirrshin për xhamisë. قال هكذا يطردوني من المسجد اطلع برا. Ndir jashtë, ecë faresh si arabt. وذهبنا ننظر في هذه البنت. Shkum ne thot ke fshati për t'i knu gocës. 16 سنة ومع المرض أصبح جسمها ضعيف. Ajo ishte diçka 17-18 vjeç, po ishte 3 trupi i saj prej paralizës. دخلنا أقرأ ما فيها أي شيء تتحرك. I kam lexu, asgjë s'lëvizte nga goca, asgjë nga trupi i saj. ثم تصرفت تصرف معين فقامت ورقصت مع أبوها في نفس اللحظة. Vazhdova në thot me ato, do të them metodikat e kurimit etj. Pasha Zotin thot nuk kemi dal nga shtëpia ditë vetëm se goca u çun kom dhe filloi të kërcente me babën pa hikne për shtëpia. حتى قلت له يتركها البنت عمال لا بترتاح وكان البيت الغرفة تحت هكذا والناس ينظرون أهل القرية كلهم تجمعوا ينظرون من الشباك هكذا. E forta ishte thot se ne ishim në shtëpinë e këtij personit që kishte gocën pa qef dhe gjithë fshatarët kishin ardhur duke pa çfarë do t'i bëj arabi. يعني طبعا هذه كانت ممكن أخذت عين وعطلتها بهذا الشكل. Edhe normalisht komenti im ishte që mësyshi atë natë e ka kap këtë dhe e ka paralizuar shtrat. خرجنا من الغرفة وجدت الناس مجتمعين هناك طبعا زمان هكذا. Dolën jashtë thot gjithë katunart ishin lënë aty. وضعوا في السيارة فاصوليا وبطة ووزة. Thot kishin vuar ke makina jon thot fasule, patate, pat, ros, pula, vez, gjal. أي فأنا نظرت لهم قلت لهم اسمعوا كلهم هكذا خافوا. Ju thash, dgjoni këtu. قلت لهم جمالي هالولي هذا هو إمام المسجد. قالوا طيب هو إمام المسجد إلى الآن. من Ju thash ta Xhemal Hallulli do të bëhet imam i kësaj xhamie, murt vesh, po thonë ata. Nga ajo ditë deri sot Xhemal Hallulli është imam i xhamisë fshatit. قابلته عام 2007 قلت له كيف؟ قال الله يجزيك خير الأمور طيب. قال كلهم الآن جيدين. الحمد لله. القصد هذه السنة أين الطب الحديث منها؟ Kjo është një shembull, një vit e paralizuar. Çfarë bëri mjekësia për të? Dhe si ka mundësi që leximi i Kuranit e ngretin këmbë?